Poštovani gledalci, dobro večer. Gledate politički magazin Otisak. Naš večerašnji gost, gospodin Predrag Kojović, predsjednik naše stranke. Gospodine Kojoviću, dobro večer, dobrodošli u emisiju. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Vi ste i predsjednik naše stranke, kao što sam rekao, i poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije. Naša stranka je na posljednjim izborima zabilježila značajan rezultat. Da li se može reći da su rukovodstvo naše stranke da je zadovoljno sa rezultatom ili ovaj rezultat trebao ići više, dakle, prema vašim procjenama prije izbora? Pa, mislim, mi nismo zadovoljni generalnim rezultatima izbora, ali u okviru te jedne šire tragedije, ovim našim nekim napredovanjem daljnjim smo zadovoljni. Mislim da u odnosu na prethodne lokalne izbore imamo znači, više od 120% više glasova. Po broju mandata u općinskim vijećima smo se također više nego uduplali. I ono što je nama posebno važno, da smo na neki način probali, izašli iz Sarajeva, tako da sada zaista i u Bosanskom Petrovcu, Krupi, Sanskom mostu, Varešu, Zenici, Goreždu, Gračanci, i sigurno sam ispustio možda neko mjesto. Imamo po prvi put predstavnike i trend dosadašnji naš je bio da tamo gdje imamo predstavnike u zakonodavnim tijelima, mi se onda u narednom mandatu uduplamo, da tako kažem. Tako da smo zadovoljni onim što smo uradili 2016. godine. Gospodin Kojoviću, kada govorimo o našoj stranci, treba napomenuti da gledajući pristup i gledajući način na koji funkcioniše, možda je najdemokratičnije u Bosni i Hercegovini. Izbor predsjednika, vi ste treći predsjednik naše stranke u Bosni i Hercegovini i po statutu naravno imate ograničenja u mandatu. Da li bi ostale stranke trebali da naprave takav iskorak i otkud ideja, otkud hrabrost napraviti tako, evo u ovom slučaju, jaku stranku u kantonu Sarajevo, gdje se predsjednik mijenja kroz statut, dakle bez ikakvih problema, nema onih peripetija, odvajanja 2, 3, 4 ili više frakcije? Meni je drago da ljudi tako vide to. Mislim, naša stranka je stvarno jedan tim ljudi koji radi i mislim, iskreno da vam kažem, na neki način je relevantno ko je u određenom trenutku predsjednik. Mi smo imali dosta predsjednika zato što su ljudi preuzimali odgovornost, postavljali su određene ciljeve koji nisu bili ostvareni u toj mjeri u kojoj su bili zacrtani i osjećali su potrebu da, kako rekao, podnesu odgovornost za to. To nije slučaj sa mojim prethodnikom Denisom Gracom koji jednostavno je smatrao da je on u ovom mandatu koji je imao uradio ono što je mogao, da se na neki način umorio i strošio, jer ovo je zaista vrlo zahtjevna stvar u smislu jako puno mi radimo na terenu, jako puno putujemo sedmično i tako dalje. I smatrala je taj tim ljudi koji na neki način vodi ovu stranku da je u ovom trenutku adekvatno možda da ja budem u ovom mandatu predsjednik. I sve kod nas ide normalno. Mislim, ja ne znam sada to najdemokratičnija stranka, ali sasvim sigurno je da ako se demokratija definiše kao mirno predavanje ili preuzimanje vlasti u nekom državnom smislu, to se u našoj stranci događa vrlo redovno i bez ikakvih nekih posebnih komplikovanih situacija. Mi svi imamo jako dobre odnose međusobno, ljudi koji su prije bili predsjednici, ja i sa onim koji će biti buduće. Ali to se i vidi po tome, recimo, način, ja znam da u druge stranke prolaze jako puno, podiže se temperatura i na neki način se međuljudski odnosi unutar stranke komplikuju i postaju loši, da tako kažem, u predizborno vrijeme kada se formiraju liste, kada se formiraju ko će nositi listu, ko će biti na čelu liste. U našoj stranci ti procesi se odvijaju, da vam kažem, vrlo onako jednostavno, bez ikakvih. Mi nikada nemamo problema sa takvim stvarima. Kada govorimo o općinskim vijećima unutar grada Sarajeva, dakle u 4 gradske općine, iz koalicije SDA-SBB dolazi informacija da oni imaju većinu. Da li već sada možemo govoriti da će upravo ta koalicija imati gradonačelničko mjesto ili je još uvijek neizvjesno? Pa, mislim, vrlo je vjerovatno, ali nije sasvim izvjesno da će biti tako. Nažalost, to je rezultat ne toliko izbornih rezultata, koliko postizbornih dešavanja u nekim strankama takozvane ljevice,
Odnosno, najjednostavnije rečeno, neki njihovi vijećnici su, koji su izabrani u vijeća, već napustili stranke koje su ih kandidirale i sada se smatraju nezavisnim, mada imam osjećaj da to je u stvari neko priklanjanje ovom vladajućem bloku SDA, SBB. Sada, zavisno da kažem od etničke strukture na kojoj mi još radimo, s obzirom na način na koji se formira gradsko vijeće u Sarajevu, vidjet ćemo ko će imati većinu u gradskom vijeću, odnosno ko će na neki način ponijeti odgovornost za nominaciju kandidata za gradonačelnika. Spomenuli smo okrupnjivanje ljevice i stranke lijeve provinijencije. Da li je došao trenutak da za sljedeće izbore imamo predizborne liste kada je u pitanju ljevica ili koalicije na neki drugi način? Mi nekako uvijek osjećamo potrebu da na ovo pitanje prvo definišemo koje mi mislimo da su stranke ljevice, odnosno da na neki način podsjetimo da naša stranka je socijal-liberalna stranka, stranka lijevog centra, tako da mi sa takozvanim strankama ljevica, ako se tu smatraju DF, SDP dominantno, a onda i ove druge stranke, ne znam, GS, GDS, SDU i USD i sve te neke, da tako kažem, frakcije SDP-a koje su se iz nekih razloga u proteklih par godina odvajale od SDP-a. Mi imamo različite poglede po nekim ekonomskim i socijalnim pitanjima, ali imamo jednu zajedničku stvar s njima koja se možda može nazvati neka vrsta građanske orijentacije, ovako kolokvijalno da kažem, odnosno mi ne vidimo, za razliku od ovih nacionalnih stranaka, Bosnu i Hercegovinu kao neke 3 mini etničke države ujedinjene u neki labavi konfederacijski savez, nego je vidimo kao državu svih ravnopravnih građana na svakom pedlju teritorije Bosne i Hercegovine i mislimo da se mora napustiti ovaj sistem rigidnih etničkih kvota po kojima se formiraju izvršna vlast pa i zakonodavna vlast u velikoj mjeri. Da se to treba uraditi na jedan drugi način i ako imate vremena, ja sam više nego raspoložen da obrazložim kako mi to vidimo. Htio sam reći, obično kažu da SDP treba biti nosioc tog projekta lijevo orijentiranih stranaka. Međutim, vi imate tu ideju kako izabrati predsjednika bez mnogo bure. Možda da date prijedlog kako voditi tu ljevicu ili lijevo orijentirane stranke bez puno bure, da nema nekog zvaničnog lidera, nego da su svi tu na neki način jednaki. Pa ja stvarno se uvijek suzdržavam da govorim šta bi druge stranke trebalo da rade i nadam se da će oni isto to raditi. Ali biste se okupili na tom fonu ljevice, kako voditi, a da niko ne bude lider, nekako je to teško u tih drugih ljevičarskih stranaka? Pa nekako da se nadovežem i na ono, u stvari da dovršim odgovor na prethodno vaše pitanje. Mislim, ako mene pitate lično, ja mislim da bi se stranke DF i SDP trebalo ujediniti i biti ponovo jedna stranka kao što su bili prije 3 godine i ove također i ostale stranke. Sa takvom ujedinjenom ljevicom, onda naša stranka bi mogla eventualno razgovarati o nekoj zajedničkoj platformi za 2018. godinu. Ko će biti lider u toj ljevici i tako dalje, to zaista je nešto što, mislim, ja dovoljno poznajem te ljude i cijenim ih, mislim da je to nešto što će oni međusobno sasvim sigurno donijeti najbolju odluku. Kada govorimo o ovoj najvažnijoj općini Centar, upravo tu smo vidjeli da je problem razjedinjenosti ljevice. Naša stranka na neki način učestvovala u toj priči, a da li se moglo prije izbora dogovoriti jedan zajednički kandidat? Svakako da se moglo. Mislim, ja mogu... Da li možemo naći krivca? Ko je kriv što se to nije desilo? Pa sad ja ne bih upirao prstom ili govorio ko je krivac, ali mogu u 5 rečenica izvesti, odnosno iznijeti neku hronologiju događaja. Znači, mi smo prvi neki poziv za eventualne neke razgovore o zajedničkom nastupu na ovim lokalnim izborima dobili recimo u decembru 2015. godine, odazvali se na taj sastanak, otišli, rečeno je da, rekli smo da smo otvoreni za tu vrstu razgovora, da smo spremni. I prepustili smo naravno onima koji su nas pozvali na sastanak da dalje odrede dinamiku tog procesa. Ali smo im rekli da je vrlo važno da se to uradi prije nego što u našim općinskim odborima, znači negdje tamo u kasno proljeće, već odmakne proces konstituiranja listi, izbora kandidata za načelnike i tako dalje. Nažalost, u narednih 4-5 mjeseci ništa nismo dobili nikakav poziv za nastavak tih razgovora.
predsjedništvo naše stranke je donijelo odluku da ćemo ići samostalno na izbore. 24 sata nakon te odluke javili su se ponovo neki od aktera želeći da nastave razgovore. Ja sam zapravo kao predsjednik na neki način privremeno suspendirao ovu odluku predsjedništva i dao još jednu priliku tim razgovorima. Sastali smo se sa ljudima u četvrtak, rečeno nam je da u ponedjeljak ćemo se ponovo vidjeti gdje će se oni pojaviti sa konkretnim imenima nekih eventualno zajedničkih kandidata. Nakon toga ništa nismo čuli više od njih do onog sastanka koji je bio par dana pred same izbore. Gospodine Kojoviću, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, složenoj, uređenoj državi, vi ste, rekao sam, poslanik u Domu naroda, parlamenta federacije. Ko je krivac što nemamo popunjen parlament federacije, odnosno Dom naroda iz reda srpskog naroda? Da li je to upravo izborni zakon koji ne onemogućava ili je trebao da bude na neki način možda indirektni izbor građana koji se izjašnjavaju kao Srbi? Mislim, mi jesmo složena država, ali ne mislim da smo uređeni, ali to bi bila neka konačna ideja da bude uređena država. Ali, pazite, ja mislim da je i naš ustav i izborni zakon koji se onako baš oslanja na naš ustav, da ljudi koji su to pisali su napisali takve odredbe sa namjerom da prisile nacionalne stranke da postanu multietničke. Znači, oni su jednostavno htjeli da kažu SDA, HDZ-u ili SNSD-u, ako želite da konzumirate vlast u onoj mjeri u kojoj ostvarite izborni rezultat, morate imati multietničku raznovrsnost kako biste popunili sve funkcije. Nemogućnost ili odsustvo želje ovih stranaka da se otvore i da postanu političke stranke, a ne, kako rekao, nacionalni etnički torovi, rezultira time da oni ostvaruju dobar, visok izborni rezultat, ali nemaju ljude iz drugih etničkih grupa kako bi popunili sve one zakonske zahtjeve koje postavlja naš izborni zakon i ustavni sistem. I u njihovoj nemogućnosti da postanu multietničke stranke, da se prilagode tom zakonu, one sada hoće da mijenjaju taj izborni zakon. Najjednostavnije rečeno. Ne možete vi doći, kao recimo SDA, vi se znači pojavite u Skupštini kantona Sarajevo sa 11 Bošnjaka muškaraca i onda se pred vas postavlja određeni zahtjev. Morate imenovati predsjedavajuće koji ne može biti iz istog naroda iz kojeg je premijer. Morate imenovati do predsjedavajuće iz reda srpskog reda, hrvatskog i iz reda ostalih. I onda takve stranke koje dođu monoetničke i samo sa jednim, kako rekao, polo muškarcima, zahtijevaju od opozicije da na neki način im pomogne i da im balansira tu etničku i spolnu strukturu. To je nešto na što mi nismo pristali. Rezultat toga je da mi u Skupštini kantona nemamo do predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda. Tako da ova situacija koja se pojavila u Domu naroda, ona je prisutna u smislu nepopunjenost kluba Srba, ona je prisutna odavno, ovo nije prvi put, zapravo samo je, koliko ja znam, jednom u prošlom mandatu klub Srba bio popunjen onim brojem koji Ustav zahtjeva. Taj nepopunjeni klub Srba je u međuvremenu u prethodnim mandatima donosio neke vrlo važne odluke kao što je prenos nadležnosti oružanim snagama sa entiteta na državni nivo sa recimo par glasova, bilo je mislim svega 8 ljudi u klubu Srba i sa recimo 3-4 glasa je prenesena ta nadležnost i tako dalje. Niko nije nikada problematizirao to pitanje. Ali to što se događa u Domu naroda samo odslikava ono šta su nacionalne stranke uradile od Bosne i Hercegovine, a to je ono što smo sad imali prilike da vidimo u popisu. A to je da je de facto se ostvarila ona Karadžićeva prijetnja o preseljenju naroda i stvaranju homogenih etničkih teritorija. I to je ono, da vam kažem, čime se nacionalne stranke bave 25 godina. I vidimo sada po ovom popisu da su na neki način u velikoj mjeri i uspjele. Sad ono što je sada smo ušli u jednu fazu u kojoj nakon što su homogenizirane te teritorije, one se žele formalno formirati kao neka vrsta entiteta ili kao neka vrsta mini država i tako dalje. Pa sad imamo naravno sasvim prirodno Čovićev zahtjev za treći entitet i tako dalje koji podržavaju Srbi iz Republike Srpske, odnosno njihova politička elita. To je jedan proces koji, ja se bojim da građani nisu, da su na neki način bili ubačeni u proces koji se vrlo često upoređuje sa kuhanjem žabe koja se stavi u toplu vodu pa se voda zagrijava i ništa ne primijeti, ne osjeti žaba dok već nije kasno.
Znači, za sve one građane Bosne i Hercegovine koji su protiv podjela, glasanje, bez obzira što je motivisano strahom i prijetnjama i ovim, kako rekao, predizbornim igrokazima u kojima oni jednim drugima nabacuju loptice i glasače i tako dalje, vodi samo ka jednoj stvari, a to je stvaranje 3 mini etničke države na području Bosne i Hercegovine i onda je nakon toga sudbina Bosne i Hercegovine zaista neizvjesna i može ići u onom pravcu u kojem je išla Jugoslavija. Kako spriječiti stvaranje 3 mini države? Ko je taj ko može biti nosioc odgovornosti da spriječi to? Pa da vam kažem, ja nekako mislim da je to ono referendumsko, na neki način, pitanje koje ćemo postaviti pred građane 2018. godine. Mislim da ta građanska opcija u koju ulaze i ove stranke ljevice o kojima smo govorili ranije i svakako naša stranka kao liberalna stranka, na nama je odgovornost da pred građane vrlo jasno i precizno postavimo to pitanje i da ih na neki način motivišemo da izađu na izbore i zaista odluče kakvu Bosnu i Hercegovinu žele. Je li žele ovakvu kakva je u posljednjih 20 godina, koja dvije ima osnovne tendencije. Daljnje etničko razjedinjavanje po etničkim linijama i jednu, kako rekao, ekonomsku i socijalnu propast. I te dvije stvari su, vjerujte, vrlo povezane, one uzrokuju jedna drugu. Siromaštvo uzrokuje sklonost ljudi ka radikalnim ideologijama, radikalnim vjerovanjima, da tako kažem, a s druge strane ta radikalna vjerovanja izazivaju ekonomsko siromaštvo, masovno. Tako da ta neka odlučujuća bitka za Bosnu i Hercegovinu, onako kako je mi vidimo, onako kako je na neki način i ZAVNOBIH-om definisana, po nama će se dogoditi 2018. godine na izborima. Da li se može desiti, mnogo se u medijima govori, utjecaj susjeda, dakle zapadnih susjeda Hrvatske, vezano za moguće promjene granica u kontekstu Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno možda ukidanje entiteta, kantona ili nešto slično. I da li je to upravo onaj put o kojem ste govorili, stvaranje trećeg entiteta, hrvatskog entiteta, što bi u konačnici stvorilo i bošnjački entitet ili bošnjačku državicu? Pa, mislim, ja zaista sam uvijek vrlo... Da li su iskrene namjere Hrvatske, konkretno? Pa, ja mislim, pazite, kad ste okruženi sa dvije zemlje koje su vas prije 20, nešto malo više od 20 godina napale, pokušale da vas na neki način porobe, da podijele vašu teritoriju između sebe, onda naravno da ste i 20 godina kasnije skeptični na sve što dolazi iz ovih centara. Ja mogu da zamislim 1000 načina na koje su ove dvije, Srbija i Hrvatska, kao zemlje odgovorne u velikoj mjeri za ono što se dogodilo, onu strahotu koja se dogodila u Bosni i Hercegovini 1992. 1995. Ja mogu da zamislim 1000 stvari koje su one nakon shvatanja šta su uradile, mogle da urade da pomognu Bosni i Hercegovini da brže idemo ka evropskoj integracijama, da brže idemo ka NATO, pa na kraju da se brže ekonomski oporavimo. Jer pazite, mi smo danas samo na nešto manje od 50% bruto društvenog proizvoda koji je Bosna i Hercegovina imala prije rata. Znači, te posljedice su još jednim dijelom izazvane ratom, a jednim dijelom tom masovnom pljačkom i privatizacijom koja se dogodila u toku rata i pogotovo u ovom periodu nakon rata ovih 20 godina. Ali evo ja odustajem od tih stvari koje su one mogle da urade za Bosnu i Hercegovinu. Tako da sada ja sam najsretniji kada oni ne rade ništa ili kad se ne bave Bosnom i Hercegovinom. Jer ako nam nećete pomoći, onda je najbolja sljedeća stvar koju možete uraditi za nas u Bosni i Hercegovini je da nas ostavite na miru. I da ljudima koje ste zloupotrijebili za svoje, kako rekao, interese podjele Bosne i Hercegovine 1992. 1995. uporno i stalno govorite, okrenite se u Sarajevo i gledajte tamo i rješavajte tamo svoje probleme. To je ono što ja najviše od njih očekujem u ovom trenutku. Da li možemo, spomenuli ste referendum i da će to na neki način biti referendumsko pitanje, odnosno sam izlazak na izbore, kome će povjerenje dati birači? Kako gledate na referendum koji je radikalizirao sve tri strane, dakle referendum prije ovih izbora? Da li to u stvari bila igra nacionalnih stranaka u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da je sada svima, pogotovo nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila ovakav zakon o državnim praznicima u kojima de facto djelimično
prihvata presudu Ustavnog suda. Svima je valjda jasno da je to bio jedan igrokaz između Dodika i Izetbegovića, u kome je Izetbegović možda nešto lošije prošao nego što je planirao, ali u svakom slučaju je bio koristan za oba. Da tako kažem, u stvari, cijela atmosfera koja se stvorila, ako se malo vratite u psihološko stanje koje je trajalo prije u predizborne kampanje i tokom predizborne kampanje, gdje su ljudi zaista počeli da slute neke, možda i rat i neke nove sukobe i stvorena jedna mračna, sumorna atmosfera straha. Postoje samo 3 čovjeka u ovoj zemlji kojima takva atmosfera odgovara. To su Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i oni su sasvim logično na osnovu toga po ko zna koji put ostvarili rezultat koji im omogućava da ostanu u vlasti i da nastave upravljati našim životima i našim novcem. Da li u ovom slučaju, s obzirom evo da se pokazalo da je farsa, da je bila predizborna igra, da li možemo očekivati reakcije, ako ne tužilaštva, onda međunarodnih predstavnika? Mnogo se kritikuje visoki predstavnik u posljednje vrijeme zbog njegovog nečinjenja. Dakle, uopšte nije ogledalo onih ranijih visokih predstavnika koji su pravili neke korake, ma kakvi oni bili. Kažem, ti ljudi koji su visoki predstavnici, koji su intervenisali na dnevnoj osnovi, su ljudi koji su imali tu funkciju u u jednoj zaista ranjivoj Bosni. Nakon izvjesnog vremena, kao i Dejtonski sporazum, znate, Bosna i Hercegovina više ne može biti rob onih standarda koji su propisani na neki način Dejton. Ja razumijem Dejtonski sporazum. Pazite, ja bih potpisao masu dokumenata, bez obzira na njihov sadržaj, ukoliko će oni zaustaviti strahoviti rat koji se u momentu kada se Dejton stvarao, vodio u Bosni i Hercegovini, znači kada su ljudi ginuli na dnevnoj osnovi. I kao što je i Venecijanska komisija rekla, možda je u tom trenutku opravdano bilo napraviti jednu diskriminaciju prema jednom broju građana kako bi se zaustavio jedno zlo, odnosno taj rat koji je trajao. Međutim, već nakon prvih političkih izbora, nakon završetka rata i Dejtona, Dejton je bio prevaziđen. To nije adekvatan ustavni dokument za jednu zemlju koja ima ambiciju da ide u Europsku uniju. I isto je tako i sa retorikom i konceptima ljudi koji su bili na vlasti. Mislim da je jedna od najvećih grešaka, tako da kažem, u Dejtonu što je u stvari dozvolila da subjekti koji su izazvali i učestvovali u ratu nastave postojati kao političke partije. Da li je moguće na neki način u Bosni i Hercegovini stvarati državu sa 3 potpuno dijametralno suprotna koncepta? Kazali ste, nacionalne stranke očigledno na svim izborima dobro prolaze, formiraju vlast, a u svom temelju imaju potpuno dijametralne stavove. I kako je moguće naći tu osu, tačku? Oni gotovo uvijek koaliraju, međutim, niti jedna od tih stranaka nema zajedničku nit koja bi ih vodila, a možda bi to upravo trebalo biti Bosna i Hercegovina. Ona je zaista, nacionalizam smatram industrijom mržnje i ove stranke koje ste spomenuli smatram fabrikama koje proizvode mržnje. I moje duboko uvjerenje je da ta vrsta ideologije i politike uvijek vodi ka istom ishodu, a to je ono što smo prošli 1992. 1995. godine. Kao što i kažete sami, ako razmišljate na taj način, da vi želite da živite u nekoj sredini samo sa ljudima koji pripadaju isto etničkoj i vjerskoj grupi kojoj vi pripadate, onda je sasvim jasno da podrazumijevate da ćete se otarasiti svih ljudi koji ne pripadaju toj grupi. Znači, to je konačna logična konsekvenca svakog nacionalizma je da izbaci sa teritorije koji kontroliše sve one koji ne pripadaju toj grupi. I ako pravite tako u Bosni i Hercegovini, onda se vrtite stalno u krugu koji ide ovako. Znači, imate pljačku, imate upotrebu nacionalizma da bi se u stvari prikrio taj, na neki način, politički kriminal, koji se na kraju mora prikriti nekim ozbiljnim stvarima kao što su ratovi, kao što su sukobi. To je znači jedan začarani krug. Ja razumijem da su ljudi prepadnuti. Ja razumijem da su ljudi koji dolaze iz ovih stranaka dovoljno bezobrazni i bezobzirni da upotrebljavaju strah u politici. Ja sam imao priliku i kao novinar u svojoj karijeri ranije da vidim
da ljudi u svim zemljama na svijetu i u najrazvijenijim zemljama, kao što je Amerika, ako ste dovoljno đubre u politici da upotrebljavate strah, možete onda ostvariti neke fantastične rezultate. Recimo, tu bih naveo primjer drugog mandata predsjednika Busha, za koga su svi nakon prvog mandata u Americi 70% Amerikanaca smatralo da je loš predsjednik, da im je uništio ekonomiju, da ih je uvukao u neke ratove, ali je bilo dovoljno da 10 dana pred izbore za drugi mandat predsjednik Bush pokaže sliku sebe kako stoji na ruševinama Svjetskog trgovinskog centra i sa pitanjem hoćete li da vam se ovo opet dogodi i da Amerikanci mu daju još 4 godine vlasti. Hoću da kažem, mi Bosanci i Hercegovci reagujemo na tu vrstu stvari isto kao svi drugi ljudi na svijetu. I ja znam da ovo što mi nudimo, tu građansku Bosnu i Hercegovinu, koja jedina može opstati, jedina može ići ka Evropskoj uniji, zahtijeva hrabrost ne samo od nas koji to promoviramo i zalažemo se za to, nego možda još veću hrabrost zahtijeva od građana u onog momenta kada postanu glasači. Ali da vam kažem, to je jedan istorijski izazov koji je pred nas postavljen. Mi smo opterećeni ogromnim teretom prošlosti. Mi smo generacije koje dolaze opteretili ratnim zločinima, nefunkcionalnim sistemom koji nije u stanju da uspostavi postkonfliktnu pravdu. A s druge strane, na njima je zadatak da od ove zemlje naprave jedno mjesto gdje mogu živjeti, iz koga neće samo bježati glavom bez obzira u Njemačke, Austrije, traži trbuhom za kruhom ili čak nije trbuhom za kruhom koliko za jednim, ono što mi kažemo, normalnim životom. Znači, životom u kome vi ustanete i radite u nekoj svojoj profesiji i napredujete kroz život na osnovu svog rada i znanja, a ne na osnovu neke političke pripadnosti, etničke grupe koje pripadate ili vjerskog ili pojavljivanja na vjerskim ritualima u određene dane i tako dalje. Toj generaciji mi smo ostavili zemlju koja je, mislim, u jako lošem stanju. Ali ja mislim da su oni, imam stvarno puno kontakta s njima i moj optimizam generalno proizlazi iz razgovora sa mladima. Mislim da su zreliji i pametniji od nas i mi u našoj stranci radimo sve na neki način samo da njih što prije dovedemo u poziciju da počnu postojati načelnici, ministri, premijeri i tako dalje, jer mislim da će oni donijeti neke puno razumnije i bolje odluke za Bosnu, za sve nas, nego što su generacije koje sada upravljaju ovom zemljom. Gospodine Kojoviću, kada govorimo o građanima Bosne i Hercegovine, izlasku na izbore, osim straha postoji ona druga grupa. Ja poznajem mnogo građana koji su, pa neću reći lijevo deklarisani, ali na neki način tu ljevicu osjećaju. Međutim, zbog onoga što im SDA, HDZ, SNSD i druge stranke koje su vladali u proteklim godinama, zbog poslova koje su dobili, moraju da glasaju. Dakle, oni se strogo kontrolišu na dan izbora, moraju glasati za te stranke. Pa i zato sam rekao, ja razumijem da su puno ljudi ucijenjeni egzistencijom. Znači, ukoliko odbiju neku političku poslušnost, bit će kažnjeni tako što će ostati bez posla, tako što će biti omraženi u toj nekoj mikrosocijalnoj sredini u kojoj se nalaze. I zato govorim da je izlazak iz ovog začaranog kruga nacionalizma moguć samo uz izuzetno hrabar potez svih, odnosno velike većine građana u Bosni i Hercegovini. Ali, znate, nemojte podcjenjivati, mislim, neke generacije se nađu pred istorijskim izazovima. Znate, recimo, moja generacija mojih roditelja je također bila pred jednim strahovitim izazovom istorije, koji je istorija postavila pred njih. I oni su 45. 6. godine se zatekli u jednoj zemlji koja je bila razrušena, koja je bila opterećena zločinima koji su se dogodili, isto tako etničkim zločinima koji su se dogodili u Drugom svjetskom ratu. I ta generacija je uspjela na neki način odgovoriti na taj istorijski izazov na način da kad sam se ja rodio 65. godine, mislim, ovo je bila jedna zaista fina, uređena zemlja u kojoj se živjelo lijepo i što je još važnije, svake godine se živjelo malo bolje nego one prethodne. Znači, imali ste neku perspektivu da stvari idu ka bolje. Tako da se napravi distinkcija 20 godina nakon tog rata i ovog rata, dakle, u čemu je razlika? Zašto sada Bosna i Hercegovina ne može napraviti takav iskorak?
Pa, znate, između ostalog, mislim, postoje različite stvari koje su meni bile vrlo interesantne. Ja sam sa nekim prijateljima koji imaju arhive svih naših novina i tako dalje, recimo analizirao prisustvo Drugog svjetskog rata u dnevnim novinama 20 godina nakon Drugog svjetskog rata i recimo ovog našeg 92. 95. godine nakon 20 godina sada. I moram reći da i ja sam bio iznenađen. Znači, vi nakon Drugog svjetskog rata u dnevnim novinama imate 90% novine je posvećeno onim što se događa u tom trenutku u ekonomiji, u politici i tako dalje i gleda se naprijed. A vrlo mali dio novina je bio posvećen obilježavanjima određenih događaja iz rata. A vi danas kada uzmete naše dnevne novine imate osjećaj kao da je rat završen prije 24 sata. To su uglavnom neke ratne teme, a problemima s kojima se vlast suočava, građani pogotovo ekonomski, zauzimaju daleko manji prostor. Jedna stvar. Druga stvar. Ove političke elite ovih nacionalnih stranaka, njima ne odgovara završetak rata. Mislim, zapravo one shvataju politiku, postdejtonsku politiku kao nastavak rata drugim sredstvima. I kao što smo razgovarali, stvaranje tih nekih novih entiteta, zaokruživanje etničkih teritorija, oni znači isto ono što su radili vojnim sredstvima i što je međunarodna zajednica zaustavila svojom intervencijom, pokušavaju sada ostvariti političkim putem. Kakvo je vaše mišljenje? Mnogo se u posljednje vrijeme govori o mogućoj novoj stranci ili nečemu nalik Mostu u Hrvatskoj. Nezavisni kandidati koji su pobijedili kao načelnici, plus neki koji će otići ili već odlaze iz pojedinih političkih stranaka. Da li takav koncept ima budućnost i da li naša stranka upravo s takvim konceptom može naći, uslovno kazano, neku zajedničku riječ ili možda neku koaliciju, razgovor ili bilo što? Ja, mislim, lično ne vjerujem da se stvari mogu preko noći promijeniti. I ne vjerujem, nemam puno vjere u političke projekte koji se osnivaju neposredno pred neke izbore. I mislim da čak i skorija prošlost pokazuje da ne možete tako napraviti stranku. Znate zašto? Zato što te stranke idu i mislim to je nešto što smo mi kao naša stranka, vjerujte, prošli, tako da znamo. Vi ako postavljate kao neki eventualni politički subjekat pitanje građanima u smislu kada im govorite protiv čega smo, možete okupiti veliki broj ljudi. Međutim, kada počnete tim istim ljudima postavljati pitanje a zašto ste, onda dolazi do ideološkog profiliranja ljudi i onda se vaša stranka počne rasipati kao što se sada događa sa nekim strankama. Tako da ova varijanta u kojoj će ljudi koji su došli na pozicije i ostvarili neku vrstu političke prepoznatljivosti kroz SDA, sada se odvojiti od SDA i predstavljati neku novu političku snagu, je nešto što meni ne uliva, kako rekao, jako puno povjerenja. E sad, mi imamo stalno, tu smo imali, pogotovo u prethodnom, jednu vrstu moralne dileme, možda svi mi, da postoje neki dobri ljudi u nekim lošim strankama. Znate, upoznate ljude iz HDZ-a, neke ljude iz SDS-a, neke ljude upoznate iz SDA i steknete neki utisak kao, pa vidi, kao, ovo su neki ljudi, ok, njima možda ne dijelimo baš sve neke stavove i vrijednosti, ali možda bi se s njima moglo razgovarati i napraviti neka država koja nije tako nefunkcionalna, koja nije tako zaražena korupcijom i kriminalom i tako da. Ali moram priznati da je to koncept koji ja lično sam ostavio iza sebe. Ja više ne pravim distinkciju među ljudima koji su SDA na dobre i loše. Postoje samo ljudi koji su SDA. Jer bojim se da SDA zapravo koristi te ljude kao neku vrstu smokvinog lista kako bi ih oni davali neku manje odbojnu sliku SDA u javnosti, dok se ista vrsta aktivnosti odvija iza leđa. Mislim, možda će pregrubo biti, znate, ali ja zaista stranke kao što su SDA i HDZ malo doživljavam kao političke projekte, a više kao neku vrstu udruženog kriminalnog projekta. Gospodine Kojoviću, izbori se bliže, dakle za 2 godine imamo opće izbore, ovi su bili
netom završeni. Da li je moguće i da li je to dobro, dakle, stav naše stranke i vaš lično spajanje izbora? Da li bi to bilo dobro općinskih i općih izbora? Mnogo se i o tome govorilo. I da li bi to uštedilo? I da li je moguće kroz izborni zakon napraviti neko rješenje? Mnogo se govori o krađi, mnogo se govori, dakle, na samom glasačkom mjestu, napraviti taj famozni elektronski sistem glasanja i da ne imamo nevažeće listiće, da imamo zaista volju građana. Koliko bi naša stranka duboko zadirala u izborni zakon i šta bi to ona promijenila? Da kažem, mi bismo sasvim sigurno imali jako puno intervencija na izborni zakon, ali da se vratim na ovo što ste rekli, ta 2018. za nas predstavlja zaista izuzetno važnu za našu stranku. Mi mislimo, iako to u ovom trenutku izgleda kao jedna ogromna planina na koju se teško popeti, kao jedna nemoguća misija, mi mislimo da brojevi koje smo imali na ovim izborima, uz još veći i jači i bolji rad nego što smo imali do sada, našu stranku može dovesti u poziciju da naša stranka bude u poziciji mosta, odnosno da se bez glasova naše stranke, odnosno njihovih predstavnika u Vijeću ministara i državnom parlamentu više neće moći donijeti ni jedna bitna odluka za ovom zemlju. I mi smo za tu poziciju zainteresovani isključivo iz sljedećeg razloga. Mi želimo za 180 stepeni promijeniti kurs kojim ova zemlja ide 20 godina. I to je krenuti u stvaranje jedne građanske Bosne i Hercegovine, jedne racionalizacije u njenoj administrativnoj i ustavnom uređenju, sa nula tolerancijom prema političkom državnom kriminalu i politizaciji javnih ustanova, i stvoriti jednu zemlju u kojoj će neko ko ima 18 godina razmišljati: ja hoću da živim ovdje, ja hoću da ovdje budem sa svojim roditeljima, da živim u gradu, negdje u Bosni i Hercegovini, blizu njih, neću da pričam s njima na Skype, hoću da završim ovdje školu, hoću da radim, jer ovo je jedna prelijepa zemlja sa dosta prirodnih resursa gdje bi se moglo lijepo živjeti. Ovdje je jedini problem i nešto što nam stvara odbojnost i bojim se počinje utjecati na našu ljubav prema Bosni i Hercegovini je u stvari politički sistem, odnosno ljudi koji čine taj politički sistem kontinuirano već 20 godina. Jer pazite, recite, ja mislim da smo mi danas u smislu reintegracije zemlje nakon rata psihološki dalje od Banja Luke i Mostara nego što smo bili 95. godine kada su emocije bile još i ratne su bile svježe i emocije su zaista bile vrlo burne. Ali, znate, ja to uspoređujem kao kad se raspravljate sa nekom osobom koju volite. Najgora stvar je kad prestanete uopšte komunicirati. I bojim se da smo mi vrlo blizu te tačke gdje de facto Banja Luka, Sarajevo i Mostar ne haju puno šta ovi drugi misle i rade, da svako radi vrlo nešto što njega samo zanima usko. Ali ja mislim da u generacijama koje dolaze, da one ipak razmišljaju na drugačiji način o Bosni i Hercegovini, da vide kao jednu državu, da vide kao ljude, svoje vršnjake u Banja Luci i Mostaru, kao pripadnike iste, Bosance i Hercegovce. Bez obzira šta su oni po etničkoj pripadnosti, znate, mislim, to je neki podatak koji nas u principu vrlo malo zanima. I to su sve pitanja na koja, ja mislim, kao što evo, vi ste sada na neki način formulisali, to su ona pitanja koja mi trebamo postaviti glasačima 2018. godine. Pokušati da spriječimo da ove stranke izvedu neki sličan predstavu predizbornu kao što su to uradile na ovim sada. I u tom slučaju normalizacije Bosne i Hercegovine, ja mislim da je bilo racionalno spojiti izbore. Jer pazite, evo, mi smo sad imali lokalne izbore. Imali smo kao dominantnu temu referendum. Znači, nismo imali teme popraviti ulicu, odvoz smeća, osnovna škola, znači ono što su nadležnosti lokalne zajednice. Ne. Ove stranke se uopšte nisu bavile tim. Oni su se bavile samo pitanjima referenduma, Čović je tražio treći entitet i neki, znači to su bile teme. Prema tome ne vidim šta bismo uopšte izgubili kad bismo imali
kada bismo imali izbore, da kažem, lokalne i opšte u istoj godini. Očigledno je da je ovaj sistem dvostepeni napravljen i on funkcioniše u nekim civilizovanim zemljama i služi onima koji su na vlasti na neki način kao jednu provjeru u sredini mandata da vide da li vode zemlju u dobrom pravcu ili ne i mogućnost građana da također iskažu svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo postojećem vlašću. Ali taj se sistem očigledno ovdje zloupotrebljava uvijek na isti način. Gospodine Kojoviću, vratit ću se na građansku Bosnu i Hercegovinu. Percepcija stranaka sa hrvatskim i srpskim predznakom da stranke koje se zalažu za građansku državu su produžena ruka SDA i rezultati popisa pokazali Bošnjaka ima najviše i u stvari građanska država, bošnjačka država. Kako vi gledate na te stavove takvih stranaka i da li ste vi produžena ruka SDA? Ja razumijem tu vrstu straha. To je takozvani jedan koncept građanskog nacionalizma. Ali to je samo još jedan od strahova kojim se opterećuju glasači. Građanska država podrazumijeva da prvo da vi imate određena građanska ljudska prava i slobode koje vam nijedan organ, autoritet ne može oduzeti. Znači koja pripadaju isključivo vama. Vi ako odete na stranicu Ujedinjenih nacija, imate tamo pobrojano svih 30 i nešto ljudskih prava. Imamo Europsku konvenciju o ljudskim pravima koja je integralni dio našeg ustava i čak je nadređena našem ustavu i našim zakonodavcima. Znači, naši parlamenti ne mogu donijeti odluku da ne priznaju Europsku povelju konvenciju o ljudskim pravima. Kao što sam rekao, prelazak na taj građanski model zahtijeva ogromnu hrabrost. Ali evo, znate što je interesantna je stvar, ja to nekad često radim. Znate u kojoj državi najbolje žive, recimo, muslimani, ljudi koji su muslimani po vjeroispovijesti? Recimo, kad stavite anketu, pa kažete, nabrojite Iran, Bosna i Hercegovina i Norveška. U Norveškoj. Istu tu anketu možete otići kod ljudi koji su pravoslavci, koji su Srbi, koji su katolici, koji su Hrvati i postaviti im ista ova pitanja. Gdje mislite da žive najbolje Hrvati katolici? U Vatikanu, u Bosni, u zapadnoj Hercegovini ili u Norveškoj? I opet ćete dobiti odgovor u Norveškoj. Hoću da vam kažem, kada jedna država je građanski utemeljena i kada njene institucije funkcionišu, vi, bez obzira na vašu etničku i vjersku pripadnost, najbolje živite u takvoj državi. I to je ona država, kako mi vidimo, da Bosna i Hercegovina treba da ide ka tom putu. I imamo vrlo preciznu ideju o tome kako bi trebalo da izgleda taj građanski model u Bosni i Hercegovini sa jednim zaštitnim elementom za kolektivna prava koji bi ljude, jer naravno treba napraviti uvijek ustav tako da se svi osjećaju komfortno i da se njihove, morate prepoznati i strahove i ambicije građana. Ali mislimo da je ovaj sistem pokazao prvo da uopšte ne šteti ta kolektivna etnička prava kako treba, a da s druge strane ozbiljno narušava građanska prava. Jer, pazite, ne postoji razlog zašto vi kao porezki obveznik finansirate postojanje organa kao što je Dom naroda, čiji sam ja član. Kad imate u predstavničkom domu federalnog parlamenta također ljude koji sjede, koji su Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali. I možete vi povećati broj zastupnika u predstavničkom domu i reći, evo, napravite sada vi, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, preciznu listu pitanja koja smatrate vašim vitalnim interesom i ako se pojavi neka odluka vlade ili parlamenta za koju smatrate da ugrožavate interese, vi podignete ruku, tražite pauzu, pozovete sve Srbe da počnu funkcionisati kao klub Srba i da, ako kako rekao, taj interes opravdan, ide na Ustavni sud i Ustavni sud odluči da li ta neka odluka ugrožava. Znači, vama uopšte ne treba Dom naroda da biste to radili. A vi sada imate Dom naroda koji vas košta par miliona godišnje i svaka njegova zasjedanje košta oko 15-20 hiljada maraka na troškove, koji ima potpuno iste nadležnosti kao predstavnički dom, plus ima ovu nadležnost za vitalni etnički interes koja je svaki put zloupotrebljena. Pa ja samo da nabrojim ove što sad mi padne na pamet. Kad je SDP pokušao da rekonstruiše federalnu vladu, da jednog
ministra koji je recimo Bošnjak zamijeni drugim ministrom koji je Bošnjak. Jednog ministra koji je Hrvat da zamijeni drugim ministrom koji je Hrvat. Stranka Demokratske akcije je to proglasila svojim vitalnim etničkim interesom i blokirala rekonstrukciju vlade. Imate moment kada je HDZ povukao vitalni etnički interes zbog zakona o autocesti kojim se pomjerila trasa za 500 metara. Mislim, je li to sistem? Mislim, je li to sistem koji funkcioniše? Ja kažem, znači, osim Belgije, koja je nefunkcionalna, jedina demokratija, ja kažem, evo, vi uzmite bilo koji pravni model, bilo koje funkcionalne evropske države, ali ne selektivno, nego uzmite sve. I mi odmah sada pristajemo da to bude model za Bosnu. Kažu Švicarska, ali ajmo uzeti sve. Znate, u Švicarskoj kada neki zvaničnik, kada ga pronađe da je uzeo mito, on napušta politički život i biva izbačen iz izvršne vlasti. Znači, ako ćemo uzimati švicarski model kantona, ali hajmo da uzmemo sve. Znači, odgovornost ljudi u javnom životu prema svom ponašanju i tako dalje i pravo javnosti da vas smijeni u pola mandata zato što ste uradili nešto što niste smjeli uraditi. Ali ovaj selektivni pristup, koji se inače događa i vidite se, oni ponašaju prema... prosto ne znam šta da li smijem ili da plačem kad čujem Dodika kako se poziva i kaže kako je referendum najdemokratskija institucija u Evropi, pa onda upozorava na referendum u Škotskoj, koji se događaju i to. Ali on znači selektivno bira ono što mu odgovara. Ali vi meni nađete jednu državu u Evropi u kojoj vi kad uđete u obdanište ne možete reći djeci djeco, ako budete dobri u školi i budete učili puno na fakultetu, jednog dana i vi možete biti predsjednik ove države. Vi sada ako u Bosni uđete u neko obdanište i to kažete djeci, vi lažete. Jer tu ima djece koja ne mogu, jer Ustav ne dozvoljava. Mislim, evo, ako je u školskoj referendum, vi nađete jednog političara koji ošteti tu državu za 5 miliona eura tako što kupi voz koji ne može da ide po travnicama te zemlje i da ne snosi nikakvu odgovornost za to. Ili političara koji ne može da objasni plata gospodina Dodika je najviša što može biti, ne znam, 4-5 hiljada maraka, pa usporedite imovinu koju trenutno ima, pa vidite da tu postoji neki disbalans, da je nemoguće s tim poslovima kojima se čovjek bavio doći do te vrste bogatstva. Ili da imate, recimo, u Skupštini kantona čovjeka kome Stranka Demokratske akcije da u ruke najveći vanbudžetski zdravstveni fond težak 400 miliona maraka, čovjeku koji je osuđen zbog krivičnog dijela prevare u produženom trajanju 2 puta, falsifikovao svoj čin u armiji Bosne i Hercegovine i prima nezakonito penziju u iznosu od 1200 maraka i falsifikovao dokumente kako ne bi otišao na izdržavanje kazne na koji je osuđen. Mislim, to je realnost u kojoj mi živimo. Kada govorimo o toj parlamentarnoj demokratiji, Bosna i Hercegovina je preslika svega, osim toga. Imali smo kafanske dogovore, dakle, izvukli smo iz institucija parlamenta. Međutim, kako gledate na ovaj zadnji čin? 2 lidera bošnjačkih stranaka, jedan svjedoči na sudu, govorimo o ličnim stvarima, drugi saziva sjednicu glavnog odbora svoje stranke. Zašto smo mi taoci dvojice ljudi konkretno u ovom slučaju? I da li je moguće vratiti sve što se dešava u Bosni i Hercegovini u parlamentarni klupe? Evo, vi ste konkretno u Domu naroda i u Skupštini kantona Sarajevo. Zašto sve te stvari ne vratimo u parlamente? I kako je moguće? Da li je moguće organizovati, evo, visoki predstavnik ne radi konkretne stvari, da li može u tim trenucima, i možda su međunarodni predstavnici krivi, oni su na početku sazivali te sastanke u kafane, koliko se sjeća? Pa oni, znate, su uvijek, moja teorija kad idem na ove sedmične razgovore po ambasadama je, ja uvijek molim njih da nas prestanu tretirati kao zemlju sa posebnim potrebama. Jer Bosna i Hercegovina se od 95. od Daytona tretira kao zemlja sa posebnim potrebama i bojim se da smo se zato i počeli ponašati tako, znate. Zašto bismo mi rješavali neki problem? Ajde, sačekat ćemo na Kinsko to riješi. Jedna stvar. Druga stvar, da vam kažem,
ja ipak još uvijek osjećam neki ponos što sam Bosanac i Hercegovac i što smo mi suverena država i stvarno ne mislim da je više adekvatno da neki stranac odlučuje o nekim pitanjima koja se tiču nas ovdje. Bez obzira što ljudi kažu pa znam, ali onda možda nećemo nikad riješiti to pitanje. Pa ne, ja ne vjerujem u to. Mislim da kad nema te neke vanjske pomoći, bit ćemo prisiljeni da ga nekako riješimo. I na kraju krajeva vi ne možete predati kredibilnu aplikaciju za Europsku uniju ako imate čovjeka čija je funkcija iznad vaših ustava i zakona, a on nije državljanin Bosne i Hercegovine. Mislim da je to, kako rekao, malo paradoksalno i nerealno. Zašto u kafanama? Pa to vam kažem, to je takav svijet koji je naučio generalno da tako sve radi. Mislim, kod nas se vjerojatno i milijonski poslovi sklapaju u najzabitijim čumezima, da tako kažem. I to tim ljudima je sasvim prirodno. Pazite, kao što imate upotrebu državnih institucija, recimo vi kažete oni se sastoju u kafanama, ali vi ste imali neke, recimo, razgovore političkih stranaka koji se događaju u predsjedništvu, najnormalnije. Mislim, pregovori između DF-a i SDA o formiranju koalicije su se održavali u predsjedništvu. Kako je moguće da se u zgradi predsjedništva održavaju sastanak naše stranke i SDP-a? Mislim, to je jedna institucija državna, a mi svoje neke razgovore na kraju krajeva imamo prostorije i to sve. A kako komentaršite na samom kraju emisije sjednicu glavnog odbora SDA povodom svjedočenja drugog lidera SBB-a? Pa, znači, mislim, čovjek se može samo jednom začuti za neku stvar. Ja sam se, nakon svega onoga što je Dnevni Avaz i što je Fahrudin Radočić i SBB što su govorili o SDA prije ulaska u koaliciju, onda začudio kad su oni ušli u koaliciju nakon svega što su izgovorili o SDA i o Bakiru Izetbegoviću. I sad se trebam čuditi sada ponovo SBB i Fahrudin Radočić govore ono što su govorili prije ulaska u koaliciju, a i dalje su u koaliciji. Mislim, ja razumijem poziciju SBB-a koji se našao u tom opet, još jedna stranka koja se našla u smrtonosnom koalicionom zagrljaju stranke SDA, primijetila to nakon 2 godine, da jednostavno nestaju i sada pokušava da se izvuče, ali nije spremna žrtvovati svoje pozicije u vlasti. To je za mene, kako rekao, nemoguća misija. Uz nadu da ćemo ući u Evropsku uniju sa zemljom kakvu imamo. Hvala vam što ste bili naši gosti i puno sreće u daljem radu. Poštovani gledalci, bilo ovo izdanje emisije Otisak. Do sljedećeg druženja, doviđenja i prijatno.